guys, welcome again to my channel. So pinya bangke hamren kes ya saya hemlong kapang selesai si klaim ng ikbo ya pen karutang sar tetap chandra tabili aphan pasipimo tay ta ding pagpili lasinang lito aphan chuni ingleklon video kitchen kitchen an kilan de thanti nan kang lemitan natin sa kitchen. Cuman tak jarak pipig ya. Tapi yang kan non sampah no hari kemarin jarak. Nah, bandit pun ada kilo per jam kan di sini. Yo. Sayang kanan bang. Kita. Hah? Oh, Rita tadi malah ada deh. Tinta nang pinata. Tiket mati ya. Tiket. Oh ini sian kedam pala. Cuman sendiri alik tolong hai bicara. Putar kendo kedam dah. Mira alik kedam dah. Tapi dia tu ya lah kendo. Dan berjalan sebentar. Wow, bukan saya dah minum. Wala bo restaurant lo Manila restaurant ang street de la hali. Da hiti ke pana long restaurant king Đang nghĩ trong thùng dơ cái xài kitchen nhiệt lo dơ là hai nhờ hai cái là nó rồi ăn tôi tập thành pot ô chúng ta thì nhớ sự nó cứ chúng ta đang có hùng nó chữa tăng nhiều đi đấy cái gì đó nhưng tiền vẫn có ăn nó bây giờ chúng ta không hả kita sayang bahwa anak menjadi dan menjadi kias itu kami dapat ceng dan itu misalkan pin kali material yang kita kecuali mungkin kita sudah cumi ngal yang kan kita campur dengan kita bisa ngecek dan sebagainya dan Mingro piglo nang litong nililam arjan ng kilahini podcast nang litong nilichunyo lamhon them subscribe share love and don't forget to like and comment please. Kasi nga tong penchulo pa jarit la puthat. Thank you so much for watching my video. Bye bye.